Mwaramutse abandi mwiriwe abadukurikirana hano kuri Garalac Online TV kuko mubona kuri screen zanyu turi kumwe n'umutumigwa subwa mbere ngire ngo urashaka kutwibwira kugira ngo abantu bashe kumenya n'abakuzi bumve ko bisanze mu kiganiro. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Muranzi nitwa Mugemanyi Kabatiza si rimwe si kabiri ngira ngo mumaze kumenyera ngira ngo nuko. Okay. Urakoze cyane abantu barakumenyere kuri Mugemanyi Kabatiza. Mugemanyi Kabatiza. Ariko nizere ko wahinduye? Chano yitwa Garalac Online. Hama amazina yanje nitwa Mugemanyi Kabatiza. Yego. Abantu ngira ngo mumaze kumenyera. Yego. Yego. Okay, turakwakiriye hano kuri Garalac Urakoze cyane. Wisange cyane. Urakoze rwose. Nizere ko abantu barakuzi wagiye uyobora ahantu henshi kandi warivuze. Uyu munsi ntabwo turi butinde. Dufite amakesyo abiri. Dufite amakesyo abiri turi bukubaze ariko nizere ko uza kuyasobanura bihagije kubera ko niko bimeze. Ijambo rya mbere ubwenge niki? Iyo umuntu avuga ngo ubwenge hari gushobora kumva ikintu gusanga ubwenge abasobanura gutandukanye ariko se ubwenge kuri wewe niki? Reka nsome kutuzigira mbaheze ibisobanuro ndazi ko ibisobanuro turagutanga hari ico bifasha abantu benshi kubera ko ico kintu abantu bacihendaho cyane ndetse ugasanga kiranabamugaje sivyo? Yego agutembe neza mugani waba mwebwe. Hanyuma rero hari ico bita systeme zazanwe n'abazungu zazanwe n'abantu haba colonisation. Yego. Ugasanga umuntu ngutariza amashuri menshi ngo ntagira ubwenge. Umuntu wagaze ubu wa mbere muri za 70 nguriya n'umunyabwenge ngo yashoboraga ishuri. Ugasanga umuntu bamufashe nk'umunyabwenge abandi ugasanga baraciriritse ngo ntibize. Utazi igifaransa cyangwa icongereza ngo ntazi ubwenge. Usanga umusaza safunwa w'ubwenge umugabo wagize ibzageraho wubashwe ariko haza abantu bavuga igifaransa akaja hasi agatinya akagira ipfunwe. Ibyo nukwibesha. Yego. Twari tuzi ko ngo kwiga niko batubwiye ariko no gucurika. Ubwenge ni ikindi kintu. Ubwenge si ukwiga amashuri menshi, ubwenge si ukumenya indimi nyinshi, ubwenge ni ikindi kintu. Hari abantu wasangaga bazi histoire, géographie, mathématique. Noneho abo biganye bagakura bamutinya bakazorinda basaza bazi ngo niwe munyabwenge akaba ari we bavuga ngo niwe uzi ubwenge bijya rwose n'ukwibesha. Uwundi wagazunanirwa mathématique, géographie agahora n'ipfunwe akabyemera akababzo. Si ubwenge. Iyo ni section. Zano bavuga ngo umugabo umwe yaravuze ngo ubwenge ni ama section. Ega twagiraga abafilozofe. Yego. Ariko ntitubimenye. Hariho ubwenge ndababwira ubwenge bw'uburyo bune. Hari ubwenge butandukanye. Yego. Ariko ndababwira ubwenge bw'uburyo bune. Nimaranje kubabwira ikibazo ca kabiri ngira ngo warumbajije. Ubwenge hariho ubwenge ico bita quotient intellectuel. N'ubwenge twize mu mashuri. Kabiri guteranya na kabiri ni kangahe? Ni kane. Waba uri muri kwanza ukabura fashe ukaja muri kabiri. Wagera muri kabiri bakakubwira ngo 120 kugabura kuri kabiri ni kangahe? Ni 60. Hanyuma qu'est-ce que l'histoire? Ukavuga ngo l'histoire est une science qui étudie les événements du passé. Quelle est l'utilité de l'histoire? Histoire itumarika aho ni mu ishuri. Yego. Ukavuga ngo l'histoire idufasha kumenya kahise gusobanukirwa karubu gutegura kazoza
ukaja mu mwaka ukurikira ngo warafashe ngo aza distinga ico nico bita quotient intellectuel. Umwana ashobora kuja ku ishuri ntahuze na mwarimu, quotient intellectuel ntiyaguke kubera gutinya mwarimu, kubera atamwiyumvisemo, kubera mwarimu atize psychologie kugira ngo amenye uburyo amotiva abana. Umwana umwe akabandanya buwa mbere, uwundi akabandanya ubuwa nyuma, ariko bidatewe nuko adafite ubwenge bwinshi. Yego. Baza gukarikira ico bita quotient intellectuel, bakareba imyaka y'ujya mwana n'ubushobozi afite bwo kwibuka ibintu, gusubiza ibintu mu ishuri, gukora ama equation ya mathématique. Bakavuga ngo uyu mwana afite ico bita quotient intellectuel iri hejuru kurusha abo bangana. Bakavuga ngo niwe munyabwenge. Ubwo n'ubwenge bwa mbere bubaho, ubwenge bw'amashuri bwo kwiga, ugafata, ugasobanukirwa, ukibuka, ugashira mu mutwe, ukabika. Hakaba ubundi bwenge bwa kabiri, n'ubwenge twita quotient émotionnel, ubwenge bw'amarangamutima. Ugasanga umuntu bamutumye kuvuga ijambo akarivuga neza, aravuga atuje, aravuga amagambo atayasubiramo, arashikiriza ubutumwa bwiwe, aramenya kwishimira abantu, kurakarira, kamenya kujera umujinya. N'ubwenge dukomora aho twarerewe, n'ubwenge dukomora ku batujaye, cyo kimwe tubakuraho ingwara, n'ubwenge tuza tubakuraho. Urabona telefone, urashobora kuvuga ngo telefone ifite 36 giga cyangwa se 50 giga, n'abantu niko bameze burya. Ama emotion amarangamutima, hari abantu babagira umujinya, hari abantu bitonda, hari abantu bagira ubwoba. Amarangamutima, sentiment, emotion, hari abantu ibyo ntitubyiga ku masomo, tubyiga mu kibano aho twakuriye. Quotient émotionnel iva kure cyane. Iyo umwana akiri mu nda ya nyina, amukuramo ayo mahirwe yo kuzogira ubwo bwenge. Uko se abana na nyina, uko nyina abayeho, nimba nyina hutazwa, wa mwana azovuka afite amarangamutima ahungabanye. Yewe uriya we muvuganye kabiri kanga haba gutemye. Kubera iki? Kubera ko amarangamutima, ubwenge bw'amarangamutima bwiwe burahungabanye. Yakuze bazamukubita, yagira ico avuga, bagamukubita bakamutuka ngo ni igipfu, ugasanga agira complexe. Donc ama emotion ye ntiyagutse. Mwana yabaye igikange. Ubundi akaregwa neza, bamupanga ubwenge bashimushira ku murongo, yagira ngo ahubuke, nyina akamubwira ngo suko bazavuga harimo abashitsi, suko bazabavuga harimo uri kuvugana n'abakuruta. Umwana akabaye panui. Ubwo n'ubwenge dukura ku cogo dukomokamo. Hakaba ubundi bwenge bugira gatatu. Yego. N'ubwenge twita quotient social, n'ubwenge bw'ikibano. N'umuntu ushobora gusanga afite inshuti biganye kuva muri primaire, muri secondaire, muri université, bose arabagira bazabavugana n'inshuti ziwe. Yaje kugira mariage, ugasanga haje abantu ibihumbi n'ibihumbi. Kurantegera? Yego. Ya mu kibano ugasanga abanye n'abantu, abantu bose bamwiyumvamo, usanga agira na connection n'ababose, agira na connection n'abantu bato, agira na connection n'abanyakazi, agira na connection n'abo mu muryango, ugasanga mu muryango bose baraziranye bamwiyumvamo. L'intelligence sociale, ubwenge bwo kubana n'abantu, ugasanga agira inshuti, akagira imyaka 10 ya nshuti bakibana. Ugasanga ashatse umugore, bakagira n'imyaka 20 bakundana, nta rusaku rubahanza. Donc ikibano ciwe, ubwenge bwo mu kibano, ubwo n'ubwenge tutaziga ku ishuri mon frère. Ngo kabiri guteranya na kabiri ngo ni 4, ngo wamujaho ngo ugira ubwenge. Aba bantu bagira ubwenge, intelligence sociale, na abantu uzusanga muri jami, muri societe, bafite ama position meza, na abantu uzosanga ari aba bishop kandi bafite abakristo benshi, na abantu uzosanga ari abantu bafite ama company bakoresha bajya bagira ubwenge twita quotient intellectuel. Bajya bagaza aba mbere bari bazi gestion, bari bazi comptabilité, bazabaza bakaba bakozi baba abantu bagira ico bita intelligence sociale, quotient social. Donc n'abantu bazi kujera abantu,
akamenya ngo uri igikonkoboka akamenya uko akuvugisha akamenya ngo yaritonze akamenya uko amuvugisha akamenya ngo yarihuse akamenya uko amuvugisha yaza kwiyegereza muri kampani mu gatondo ugiye gutangira akazi ukazugira ngo ujya kampani ni yawe ukibagirwa ko uri umukozi ukazugira ngo wenda niwe nyiri kampani yaba afite hoteli mu gatondo utonze wamusanga muri biro akakubwira ngo karibu cyane mwaraye neza ni abantu bagira ubwenge bw'ikibano buri hejuru mu buryo usanga umuntu ugira intelligence intellectuelle yiyemera gusa ari singleton nta muntu numwe bari connect iwe ariyemera azi ko abantu bamushaka ariko uyu ugira intelligence sociale nibo bantu bazaba ba president kuko bagize na team yo guharanira ubutegetsi parti politique uzusanga abantu bose bari muri parti ari we biyumvamo bakavuga ngo iyo tuyobora niwe sawa kuko bose baramwiyumvamo tiyemera azi kubana n'umuntu wese mu kigero ciwe hari ubundi bwenge bita quotient de diversité n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo ni hakiri ya kukabiliana na hali nimba wagize ibibazo n'umugore bazaba bapima ba psychologue bakamenya ngo urashobora kwiyahura wewe urashobora kwihangana wewe urashobora kuzoturubura ariko ntuziyahura bakareba uburyo barashobora kuguheza convocation ukamuhaha mu kukabura amahoro ukazunanirwa kuryo ubundi bamuheza convocation tindaza saa 9 iwe na amahoro ya Yesu yagira ibibazo iwe akama bisohokamwe ari kugira ngo biracitse ubwo bwenge nta handi tuza tubwiga ni muri society ibyo twaciyemo aho twakuriye ibibazo twaciyemo nico bita quotient de diversité ibibazo waciyemo tuvuge nk'abasoda yego kumusirikare kubera guca mu bibazo aza developa cyane quotient de diversité iwe bararasa ntiyikanga umuntu arapfa yaramenyereye kandi ntibigira ico bimuhungabanya mu kibano ukabona n'umuntu ariko azi byinshi yabonye byinshi ariko ntaco byamutwaye ubundi yahura natubazo dutoya nguri yaho nibibazo yaraturubuye yego ngo kuriya mumubona ngo yagiraga ubwenge kera donc quotient n'ubwenge bwo guhangana n'ibibazo hari umugore uvugana n'umugabo gasanga kararira ubundi akamaseka abashitsi basohoka akabaza umugabo atariko sheri bijya bintu gawavuze byambabaje cyane wabona ukuntu narimerewe ubundi harimo abashitsi hakama kubita umugore urusha yambaye igikonkoboke ntazi kwihangana ntazi kwihanganira ibyo arimo yaganira n'umuntu kadoga ibibazo byaba akama bivamo donc ubwo n'ubwoko bw'ubwenge kandi urashobora kugira ubu ntugira ubu ukagira ubu ntugira ubu ariko abantu benshi bazi ngo umuntu wize amashuri menshi ngo niwe ugira ubwenge ariko njewe ubu bw'amashuri ndashobora kubuheza umwanya wa nyuma kuko abantu bazi kumanaging ibibazo bazi kubana n'abantu nibo bantu usanga hari abantu banigishe muri kaminuza ugasanga karagendera mu kamodoka ka Pajero gashaje none ukamureba ate kuziga kaminuza nimara nanje ko ndiko niga ngo nzagire V8 ariko ugasanga uwundi karatonda kwiga karagendera mu modoka y'imiliyoni n'imiliyoni ugasanga afite inzu karigishwa n'umuntu upanze hari abantu usanga bigisha za kaminuza bamenetse banditse ibitabo ariko ugasanga mu kibano nta success ntibafite achievement yego hanyuma rero ico no kubwira ubwenge ni ikintu kinini cyane kandi ubwenge ni amasection ariko ubwenge bwiza utegerezwa kugenda ugira notion kuri ubu bwenge bwose kugira ngo abantu bashobore kuvuga ko ugira ubwenge hari abantu nigeze mbona babaza Trump bamukritika igihe yari president bakamukritika ngo ntagira ngo ni ubwenge ngo agwaye mu mutwe aje kubasubiza harabwira ati nagazamba mu bambere ku ishuri ndi mu bagabo bafite agatubutse muri leta zunze ubumwe za Amerika no kwisi nariyamamaje parvena kuba president w'igihugu cy'igihangange kwisi awe unyita igipfu wageze kuke tibatsinzwe
mu yandi magambo ubwenge ni achievement, ni realization, nibyo wihanganiye, nibyo waciyemo, nibyo wahandorinze. Ubwenge ni amasection. Hanyuma ntiwo kwiga ngo ujiriya ngo uzimbe ngo ugire ubwenge, never. Ubwenge no kugira ubwenge quotient de diversité, ukagira quotient social, ukagira quotient émotionnel. Hari abantu usanga bize psychologie ariko ugasanga baragize ama divorce, ariko bafite amakabine yo kwigisha abantu uburyo babana mu ngo. Barasenye. Hari abantu usanga bigisha abantu ngo ntibakaza bamwitabe n'inzoga ariko iwaza rimwa. Yanarimwe. Hari abantu usanga bigisha abantu kureka kwiba, kubesha, gusambana, kugambana, ari aba expert babyo. Ubwenge na amasection. Murakoze. Okay. Turasoje ikiganiro cyacu, twavuze ko tudatinda. None se ubwo bwenge ni bande babugira? Urakoze cyane. Ubwenge kubera ko ndi umukozi w'Imana, nasomye Bibiliya irambwira ngo kuva mu byaha niko kujijuka, ngo kandi kubaha Imana nibwo bwenge. Finish, full stop. Kuko Imana itubuza ibintu byose bibi, ibintu byose byangwa n'abantu bose, byangwa n'amategeko y'igihugu, byangwa n'amategeko y'imico. Imana ibintu byose bibi irabitubuza. Iyo ushoboye guhagarara gufosinga, ukiranuka, ukora ibyo Imana ishaka, uri mu ruhande rw'ubwenge, kuraharanira ubwenge. Ikindi, ubwenge ni imitekerereze. Ntiwemere ko bakumugaza, ntiwemere ko baguhenda, ntiwemere ko bakubesha. Umunsi umwe umuhizi yarirukanse ariko ahiga tora igi rya kagoma, inyunda, aigle. Amaze gutora igi rya kagoma rishira mu nkoko, inkoko irarituraga. Inkoko imaze kurituraga, ibiswi biriko bicuka hamwe n'icinyunda, kikaguruka kikagera nkaha kikagaruka. Bukeye ibyana by'inkoko bibwira nyina ati ma, ko turi mu kujana n'uyu wacu, iwe akaguruka akagera hejuru akagaruka, twebwe pi. Nyina araceceka, ntiyababwiraga yuko batavukana. Bukeye bari hanze bariko basesa, cacana cinyunda ati njewe ndimo kumva nshaka kuguruka mbe nkuriya, irangiza mwene wabo. Inkoko irayibwira ati mwana wa, iriya bayita kagoma, dukizwe n'amaguru, nidutinda hano iradukubita nk'urusasu ntitumenye ukuntu idukubise, twebwe tuza dusesa ntituza tuguruka. Kuva uwo munsi cama kibyakira, icana cinyunda kiba igiswi. Nukuvuga ngo hari achievement, hariho amarealization, hari ibyo dutegerezwa kugeraho, ariko twabujijwe n'abantu. Ngo ntiwize lisanse, ngo ntiwize ekonomi, ngo ntushobora ngo kugira company, ngo si ibyawe. Ubwenge ni attitude, ni imitekerereze. Iyo intare ireba inzovu, izibonamo petit déjeuner, ibyo kujya bya mu gatondo. Inzovu yareba intare kavuga ngo ndapfuye barandiye. Bigatuma nyine ba petit déjeuner. Inzovu iraruta intare 50 fois 50 fois. Inzovu imwe irangana n'intare 50. Ni ukuvuga ngo imitekerereze yacu iyo twakiriye ibinyoma, bituma tubibimuga ntitugere iyo twenda kuja. Bakadupfobya, bakatubwira ko nta bwenge ariko ari twe banyabwenge. Utekereje neza, iyo umuntu yize amashuri menshi akurusha ikisi, navuga igifaransa nawe uvuga iciwanyu, ninde wakubwiye ko bapimira ubwenge kuvuga ururimi rwo muri Europe mu Bufaransa? Ko mu Faransa bataravuga ikirundi cyangwa ikinyarwanda cyangwa ikinyamurenge ngo bavuge ngo ni ufite ubwenge. Kwigana ibintu no gukora ibintu computer irabikora, guteranya ni computer niyo ya mbere. None sira kurusha ubwenge. Murakoze cyane. Okay, rakoze cyane Kabatiza, tuganirije ibintu z'ubwenge kandi abantu nizere ko babashe kumenya no gutahura no gusobanukirwa.
amajambo abiri rero wageza ku bakunzi ba Garalac Online TV na yahe kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Urakoze cyane. Amajambo abiri, ijambo rya mbere ni ukubabwira ko ubwenge n'ibyo ukora n'ibyo ugeraho ntabwo bupimirwa ku mashuri menshi. Ubwenge ntabwo bupimirwa ku majambo menshi, ku gifaransa cyinshi cyangwa icyongereza cyinshi. Ubwenge ni ukuntu wipanze. Nagiye mbona abantu bari ku marigara bize za lisansi, nkabona abandi bari ku bikorwa bavaloriza igihe cyabo bakagihesha agaciro, kandi batariza amashuri menshi, bakagira achievement isumbi y'abantu bize amashuri y'ikirenga. Hari abantu nasanze bayoboye amakanisa batarangije humanite, abandi barangije za kaminuza ngasanga bari mu tubare kurantegera yego tumwe two mu bwiza yego. Hari abantu barangije amashuri bananiwe no kubaka ingo zabo, abandi batigeze barangiza amashuri ariko bategetse ingo zabo neza. Don't measure your capacity, ntukapimire ubushobozi ubwenge ku mashuri. Ni ukuntu wubaha Imana, ni ukuntu uharanira gukiranuka, ni ukuntu ukora ibishimwa n'Imana n'abantu, ni ukuntu uharanira guteza imbere igihugu cawe, ni ukuntu uharanira guteza imbere urugo rwawe ukagera ku bishimwa. Full stop. Irya kabiri, kigira kabiri, ni mukore subscribe kuri channel yacu, mu partage, mu isangiza abandi kugira ngo tuzakomeze tubagezaho ibiganiro byacu, kandi turazi ko ibiganiro bizabubaka. Mufite ico mutugezaho mwandika hepfo muri comment, cyaba igitekerezo mushaka kutugezaho, canke nimba mwashimye izo twabagejejeho, cyangwa nimba hari ikindi mwongeraho, kuko tuvuga ibyo tuzi. Nababwiye ko nta uzi byose, umuntu agendaho amenya aho duke, undi amenya aho duke, hama tukagira ico tugeraho twese dufatikanyije. Murakoze cyane. Urakoze kuba watubereye umutumirwa mwiza, tukaba dusoje ikiganiro cyacu. Kuko yarabivuze abantu bone bagende baje kuri Garalac Online TV, mu isure ihagaze neza kandi iri amajambo atandukanye y'ubwenge n'andi makuru atandukanye. Ngire ngo sinzi kuba ushobora kubabwira wenda content yi channel kugira ngo babashe kuyimenya nimba ari content yacu. Ni divertissement, imyidagaduro, yego, ni ibiganiro, ni amakuru, ni amateka, ni bindi bintu zose namwe mwifuza kutugezaho, kudusangiza amateka, ubuhamya, byose ni kuri Garalac Online. Urakoze cyane, nawe utaha. Murakoze rwose.